Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli ukuthi ungixhase-ke lapho ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke. Leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uyithole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke esizoloke sikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. So ungakwenza nje lapho ukuthi-ke uxhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje lithi-ke ziyanda-ke izikhalazo ngokukhwatshaniswa kwamavoti ezindaweni ezahlukene. EMachabeng, eFree State kuvela ukuthi-ke i-ANC ithole amavoti ayisishiyagalolunye kodwa ngokwezibalo ze-IEC kuvela u-509. Amaqembu aphikisayo akhala ngokuthi uqhamukaphi lo 500 obhaliwe. Kwaze kwaveza-ke nobufakazi-ke laphana-ke bamaphepha-ke lapha, kodwa-ke mina-ke angifuni ukuthi ngithini phela nje into nje ngizocela kuwe nje lapha ukuthi ungene ama-comment section-ke ufike ushiye umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu. Uthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke nje lolu daba, usicinze nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke. Leli nizokwazi ukuthi uyithole zonke-ke iy'ndaba esizoqhubeka sikulethele zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli.